بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ایشری نشے حاصل ہولے تاسو ثواب دنے کہے حتى تنفقوا مما تحبون تردش خرچ کہے دا غسینا چکو خوائے تاسو وما تنفقوا من شيء وعائش خرچ کوئے تاسو شیار سوی فإن اللہ بھی علیم یقیناً اللہ تعالیٰ بائے پوئے دے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل تولا خوراکنا چھ حرام کری دے خلقو دا حلالو بنی اسرائیل لران الا ما حرم اسرائیل على نفسه ما سوا دانا شبن کرو یعقوب علیہ السلام بخبل زانوانے من قبل ان تنزل التورات مخید نازل اولود توراتنا قل فاتوا بالتورات فتلوها تو روڑے تورات قلو لا غیلرا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنی ہے فمن افترى على الله الكذب شاشو تڑل پاللہ تعالیٰ بانے درو من بعد ذلك فاستدی وضاحتنا فاولئک هم الظالمون دا کسان پور ظالمان دی قل صدق اللہ تو رشتہ ویلی دی اللہ تعالی فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تابعداری کوئے دین ابراہیم علیہ السلام شکلک و بتوحید وما کان من المشرکین نو مشرکان رڈلنا ان اول بیت یقینا اول کور وضع للناس چجو کڑشے دپار خلقو للذی ببکتا خامہا کور دیش پمکہ کرے مبارکا وہدل للعالمین زید ڈیرو برکتن دے او زید ہدایت دے دپار خلقو فیہ آیات بینات پائی گی دلینا دا اللہ توحید دی اخکار اخکارا مقام ابراہیم یو داغینا مقام دے ابراہیم علیہ السلام نے ومن دخلہو کانا آمنا اصوب شاید داخل شو ویوا امن والا وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ درشتا پخلق بانے حج بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا اپاغشاش وصلری آغیت دلارے ومن کفر آوشاش انکارو کو دحجنا فإن اللہ غنی عن العالمین یقینا اللہ تعالی بے حاجت لے رٹول خلقنا قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لما تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئے پایتن دا اللہ دا قرآن واللہ شہید علی ما تعملون واللہ تعالی خبر دے پائے کارون چتاسی کوئے قل یا اہل الکتاب ویدی تے کتاب والو لما تصدون عن سبیل اللہ ولی من کوئے تاسود اللہ دلارنا منا منا وشال شیمان لریم تبغونها عوجا لٹوئے تاسود غلال لرا کگلیش وانتم شہداء وحادارش تاسو پوئے وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غفلت والا دائے کارون نائش تاسوی کوئے یا ایہا الذین آمنوا ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب
کتابداری اکڑا تاسو دے اور ڈلے دائے کساننا چی کتاب ورکڑے شوئے یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس ہوگا زی تاسو درا پس ایمان ساسونا کافران وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ نصرنگی تاسو کفر کول شے اور حال دارے بیانی کی پتا سبانی آیتون دالا وفیکم رسولو اور پتا سو کی سنت دا رسول داوشترے ومن یعتصم باللہ اور چاچ منگو لیک لکڑی دا اللہ بدین فقد ہدی الى صراط مستقیم یقیناً ہدایت اکڑے شدتا سید لارتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ایمان والو یرکو اید اللہ تعالیٰ پورا یردا ولا تموتن الا وانتم مسلمون ہم رہتا سو مگر پدا سے حال کی چی اسلام درن کیے واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگول ایک لکی قید اللہ پر صحبانی بیوزے ولا تفرقوا مجدہ کی گئے رسینا واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کے احسان دا اللہ تعالیٰ بتاسو اذ کنتم اعداء کلشو ایتاسو دشمنان قرنے کی فالف بین قلوبکم نجوڑ خراو ساسو دزنو درمیان فاسبحتم بنعمته اخوانا نشویتاسو پسبو دنعمت دا غسر رونا وکنتم علی شفا حفرت من النار اوائتاسو پغاڑا دیو کند دور فانقذکم منها نبشو ساتلے تاسو دائیورنا کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی بیان کی اللہ تاسو دخبل آیتنو لعلکم تحتدون دیر پرانچ تاسو ہدایت میں ولتکم منکم اوی دیستا سنا یوڈلا یدعون الى الخیر چی دعوت کی خیرتا ویامرون بالمعروف امر کی خلق دادنے کو کارونو وینہون عن المنکر ومن کی دبت کاروننا اولئک هم المفلحون ودا کسان دیدی پورا کامیاب ولا تکونوا کالذین تفرقوا اومکی گئے دائے کسان پشان چی جدا جدا شول واختلفوا اختلاف شروع کو من بعد ما جاءهم البینات رسدانا اشراغ لودی تواضح حکونا اولئک لهم عذاب النذیم ادا کسان ددید پر عذاب دے لوے یوم تبیض وجوہ پاور شسبین مشی باز مخنا وتسود وجوہ وتور بشی باز مخنا فاما الذین اسودت وجوہهم نا کسان شتورشی مخنا دائی اکفرتم بعد ایمانکم دی تبو ایلی شائع کفر کرے تاسو پس دی ایمان استاسونا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون نوسک عذاب پسودائے شتاسو کفر کرو واما الذین ابیضت وجوہهم وآکسان چسپن میں مخون دائی ففی رحمت اللہ وی بدی بخاص رحمت اللہ کے ہم فیہا خالدون دی بپائے کیا میں شریم تلک آیات اللہ دایتنا دا اللہ تعالیٰ دی نتلوہا علیک بالحق بیانوں گا دل را پتا بنے دا حق کارکولو دا پارا وما اللہ یرید ظلما للعالمین انغواری اللہ تعالیٰ ظلم کول پخلق بانے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وخاص پہ اختیار دا اللہ کی ریاسی دنا شری اسپانون کی آشی عظمکو کی ویل اللہ ترجع الامور
او خاص اللہ تعالی گردو خاص اللہ تعالی گردو لشی ټول کارونه کنتم خیر امه یہ تاسو غره ډلا اخرجت للناس رستریشی دپار فائدې د خلقو تامرون بالمعروف حکم بکوي خلق ته نیکه وتنهون عن المنکر ومن بکوي د بدینا وتؤمنون بالله ويقين بساته بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم نو کہ ایمان روڑو کتاب والا استاسو ایمان بشان دا بقری دپار ددی منهم المؤمنون بعضی دلی کتابیان نا مومنان مشترے واکثرهم الفاسقون قدیر دلی ندی نافرمان لن يضروكم الا اذى اشرے زر نشی در کو لیتا سام مگر دخلے بدویل وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او کدی جنگ کی تاو سرانو بغضی تاو سشاگانی ثم لا ينصرون بیا بیس مدد نشی کے ریددیم ضربت علیہم الذلت اینما سقفوا تا پکڑشی رے پریبانے ذلت ہر دے شری ہوندلشی الا بحبل من اللہ مگر کل چراٹن کی دی رسید اللہ وحبل من الناس اور رسید مومنانو وباؤ بغضب من اللہ واختشی دی بغضب سرد اللہ طرفنا وضربت علیہم المسکنہ اور ٹاپشید پریمان خواری ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر کو پایتن اللہ ويقتلون الانبیاء بغیر حق او وجلی پیغمبران بغیر جرم شرعینا ذالک بما سو کانوا یعتدون ادا بصوب دی شری نافرمانی کولا او دحدنا تیروتلی گول لیسو سوا نیدہ کتابیان برابر پر مخ کی صفاتوں کے من اہل الکتاب بعضی ذی کتابیان نایا اور ڈلشتر قائمتن کلک دا اللہ بدین یتلون آیات اللہ للید اللہ آیتنا آنا اللیل بوقات دشپکیوں وهم یسجدون آودی سجدے خاص لی اللہ لران یومنون باللہ والیوم الاخر ایمان لدی پا اللہ پر رسنے ویامرون بالمعروف او کم کی خلق ددنے کے وینہون عن المنکر ومن کی خلق دبدینا ویسارعون فی الخیرات او کوشش کی او کوشش کی دی پنے کو کارونوں کے اور آندی کی دیو بننا پنے کو کارونوں کے اولائک من الصالحین او دا کسان دی دنے کام ندیم وما يفعلوا من خیر عاشقی دی ہر نیکار فلن یکفروا شرب محروم نشید آید صوابنا واللہ علیم بالمتقین واللہ تعالیٰ پوئے دے بمتقیان خلقو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم یقیننا کسان چی کفر کرے اشارے دفع ونکری ددینا مالونا ددی ولا اولادهم اولاد دی من اللہ شیئا دا اللہ دا عذاب نہیں شیئ واولئک اصحاب النار اور دا کسان دی اور والا ہم فیا خالدون دی بپائی کے ہمیشہ وصلوا ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا حال دائش دی خرچ کی دی جن دنیاوی دا پارا کمثل ریح پشاند مثال دسیدے فیہا سر پائے کے سخت یخنی اصابت حرث قوم ورسیدہ سلے فصل دے قوم تا ظلموا انفسهم چظلم کری بخبل زانو فحلکتون تبا کی آئے فصل لران وما ظلمهم اللہ اور ظلم نکڑے پدیبان اللہ ولیکن انفسهم یظلمون لیکن دی پخبل زانو ظلم کئی یا ایو الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتا من دونکم
ایمان والو منی سے تاسو دوستان درازدار ہے دما سوا خلق استازنا لا یالونکم خبالا کمے نکی اغیس تاسو پا فساد پیدا کولو کے ودو مانتم خخیدی آغشے چتاسو تنگوی قد بدت الموضوع من نفاہہم خخکارشوی بغل دائی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر آکینا چپٹید دی سینیا خودیر غٹا قد بینا لکم الآیات یقیناً وضاحت کرے منتا استاد دی دنخو ان کنتم تاقلون کتاسو عقل نکار علیہ ہاں انتم اولائے تحبونہم خبردار تاسو ایمان والو داس خلقے تیسرا من کوئے ولا يحبونكم دی تاثر اسمنا نکیم وتؤمنون بالکتاب کلے تاسو ایمان لرے پٹھولو کتابنو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَكَلَشِتِ تَاسُرَ مَخَامَخْشِيدِ وَإِمُنْ ایمان داوڑے وَإِذَا خَلَوْا وَكَلَشِتِ استاسُنَ جداشی عَضُّوا عَلَيْكُمُ اللَّنَامِنَ مِنَ الْغَيْرِ چکون لگئی استاسو دوجہ پسرون نگتو دوجہ دوسینا قل موتو بغیظکم وآیا وسمرش تاسو سرد غسی استاسونا ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی علم لری بائے خبرو جبسنوں کی ان تمسسکم حسنت تسوہم کورسی تاسا شرط خوشحالی نخفقی دی لران وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اکورسی تاسا صبر ستکلیف خوشحالی کی دی بائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خکتا صبر کو تقوام کولا لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نقصان نشیدر کو لیتا صلا دی شلنا حس نقصان ان اللہ بما یعملون محیط یقیناً اللہ پائے عملون شدی کئی راگی رون کے دے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کلچ سار وقتی روتے تدکور خبلنا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ تیارول دے مومنان مجاہدان درا مرشد پار جنگ کولو واللہ سمیع علیم واللہ سوری و پار سپوئے دے اذ ہمت طائفتان منکم من تفشلا کلچ قصد کو یودوڑل استاسنا چی کمزور تے اخکار کی واللہ ولیہما واللہ مددگار دائی وعلى الله فليتوكل المؤمنون نخاص بالله دے زان سپاری ایمان والا خلق ولقد نصركم الله ببدر وأنتم مذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ويقينا مدد کرے تاثر اللہ تعالی پر بدر کے ودا سے آل کی شتاسو کمزوری حالت والا ہے ویرک وید اللہ تعالیٰ نا دید پارا چتاسو شکر گزار شے استقول للمومنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثت آلاف من الملائکت منزلین کلچ ویل تا ایمان والا ہوتا آئینہ دا پورتا سلران چھ مدد بوکی تا سرستا سرب پدر زر سرا دا ملائکونا شراکوز بکڑیشی دا اسمانونا ملائن تصبروا وتتقوا ویعتوکم من فورہم هذا یمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائکت مسومین ولین دا کافی کسبرو کو تاسو تقوام کولا اور آشی دا کافران تاستا پخپل جوش خروش باندے ندادا چھ مدد بوکی تاس رستاسو رب پا پینزو زر سرا دا ملائکونا چائی بزان جوڑون کی دا پار دا جنگ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بے وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم
ندے گردول اللہ تعالی دارا لگل دا ملائکو مگر زیر استاز دا پارا اور دے پارا چکلکشی ساسونا پا سبب دے ان دے غلبہ ورکول مگر دا طرف دا اللہ نبی چھ زور ورو حکمت والے لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ دید پارا چھ ہلاک کی اللہ او ٹکڑا دا کافرانو یا ذلیل کی دیلران واپس وشدی نو میدان لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم ویعذبهم فإنهم ظالمون نشت تعالی رہے نبی دے اختیار دین حس تردے پورے چ اللہ توفیق د توبے ورکی دیلران یا عذاب ورکی دیلرا یقیناً دی ظالمان دی وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم خاص پہ اختیار دا اللہ کی دیا سیزنا چلی اسمان کی سیزنا چلی مکہ کے بخن کی چالش اغاڑی اور عذاب ورکی چالش اغاڑی اللہ تعالیٰ نے بخنا کن کے رحم کن کے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو مخرے مال دسود دوچن بدوچن اور یرکوید اللہ تعالیٰ دید پارا چی بشید عذابان واتقوا النار التي اعدت للكافرين زان بچ کے دایو ورنا چی تیار کرے شرے دپار دا کافرانو واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون خبر منے دا اللہ و رسول دا دید پارا چی پتاسو رحم کرے وصارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اور جدیو کے حاصل اولو دا بخششتا ساسو دا رب دا طرفنا اور جنت تاشر آئے گئی فراخی اسمان نوز مکران تیار کرشر دغائی جنت دپا دا متقیانوں الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آدھی متقیان چھ خرچ گئی وہ خوشحالے کے او بتکلیفوں کے اور تیرون کی ریخ پلے غصے درا اور معافی کو ان کی ری دخل کنا اللہ تعالیٰ کو حیا سوک چھ احسان گئی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آغم متقیان دی کلشکو کی او بدکارات یا ظلم کی بخبل زان مانے پوڑو کی گناہ یاد کی اللہ دران بخنو غاڑی دپار دا گناہوں خلو نہ بخی طول گناہوں نہ مگر یا اللہ بخیم اور نکلکی کی دی پایا گناہوانی چیزی کڑی اور خاندانی چیزی پوئے لریم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین دا کسان دی بدلا بخشش دے درب طرف دینا او باغون دی چی بیگی لان دائے والے ہمیشہ دی پائے کے خدے دا ثواب دزان کڑون کو خلقوں قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين یقیناً تیرشی استاثر مخ کے مختلف واقعات نوگر دے برے ملکی نوبور بے برت جسرنگ شر انجام دا تکذیب کو ان کو خلقوں هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقين دا قرآن وضاحت ہے دبار خلقوں
اور ہدایتم دے آواز دے دپار دفیدے دمتقیانو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. کمزوری مکوئے مقابل دشمن کے، غم مکوئے پائے مصیبت چتا سو رسیم، حال دارے چتا سوے غالب زور اور پدے شرط تاسوے مومنان. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. کر سیدلے تاس زخم صبر کوئے ذکر سیدلے قوم کافران تزخم نمدر بشان او دار وزید دنیا اڑو راڑو دید راب من دخل کو گے او دا دید پر آئیش اللہ کار کیا کسان شیمان راوڑے اجوڑ کیستا سنے شہیدان اللہ تعالیٰ نقوخی ظالمان لرا. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. دید پر آئیش پاک کے اللہ تعالیٰ ایمان والا گناہونا اور وان کی ختم کی کافران لرا. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان کوئے تاسو چھ داخل بشے جنت تاول حال دارین اخکار کری اللہ تعالیٰ ترو سبورے آکسان چھ جہاری کری استاسناو نید اخکار کری صبرناک. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یقیناً وے تاسو ارمانن کو دا مرگ شہادت مخی دلیدلو دائنا یقیناً اولید تاسو آغا اور حال دارے تاسو قتل. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِ الرُّسُلِ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنقلب عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. اور نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے نرے بشت مرگنا یقیناً تیرشی ددنا مخیڑے رسولان نایا فس کرے مرشی بخبل مرگ یاو جلیشی آوڑے بتاسو بخبل کندو دیننا سوک چوڑے بخبل کندو مرگ نرسو اس نقصان نشی ورکو لے اللہ لرے اس قسم زرد بدنور کی اللہ تعالی آکسان تا چکل کی بدین مانے پس تمرد دنا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخره نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نشی دے سیوتن لراشا مرشی مگر پیجازت پیزند اللہ لکل شیریدہ نیتر مقرر سوچ غاری پخبل عمل سرا بدل دنیا ورکوب مدت داغینا سوچ غاری پخبل عمل بدل آخرت ورکوب دتم دائینا خام خاڑی ربط ورکوب شکر گزارتا. وکائی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور دیر انبیاء علیہ السلام جنگنا کڑور دائی پا مرگر تیا کے ڈلے ڈیرے نئی کمزور تیا نہ کڑے دوج دائیں مصیبت نہ چاہے تر سیدلی دا اللہ پلار کے آنا ضعیب شیریم آنی زان دلیل کرے دشمن تا اللہ تعالیٰ خوخی صبر کن کلران. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انو دائی دعا مگر دعا ویلوے رب زمنا
وبخیم تازم گناہنا اور زیادے کول زمگا پدین خپل کے اوکلک کی زمگا قدمنا پدین او غلبرا کی من لرا پقوم کافران باندے فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الاخرہ واللہ يحب المحسنین. نورکڑ اللہ تعالی ایتا بدل دنیا اور خیستہ بدلے آخرت بمور گئی اور اللہ تعالی خوخی خیستہ کار کن گلرا. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو کتابداری اکڑا تاسو دا کافرانو واپس بوگرزی تاسو لرا تاسو پکندو باندے کافران نشیب تاسو تاوانیان بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین. بلکہ اللہ تعالیٰ تاسو مولا ہے وغیر غراد دا امداد کو انکنا. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمین. زرد عچم وزن پزرون دا کافرانوں کی یرا پدی سبب چدی شریکڑی دا اللہ تعالیٰ سراغ سوک چن درا لے گلے اللہ دائی پا شرکت بانے حس دلیل اور زید ورطلو ددی اور دے اور اربت دے زید دے رکی دو ظالمانوں. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ يَسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اور یقیناً پورا کرے اللہ تعالیٰ تاثرا وعدد امداد فل کلچی وجل تاسو دائیں کافران دراد اللہ پہ امداد ترائے پورے کلچی تاسو کمزوری شوئے اور جگڑا مکڑے یوبل سرا پہ حکم در رسول کے انا فرمانی مکڑا دا حکمنا پس آئینا شوخو دا اللہ تعالیٰ تاثا غشے چتاسو پخاؤ نیمدار استاسو رستو گو. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. باعثا سنا سوک چھ طلب دنیا کو اور بادا چھ طلب آخرت کو. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم. بیاوارو لے اللہ تعالیٰ تاسو دے کافراننا دید پارا چپتا سوانے امتحان کی. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ استاسو ندے گناہ اللہ تعالیٰ خاون دیر فضل دے پیمان والو. اس تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. کل شروعان میں تاسو مدینے طرف تا انقدر تاسو ایچا تدرستنا اور رسول تاسو آوازون در کل تاسو دشانا نو بدل درکڑ اللہ تعالیٰ تاسو غم و سبب دخفکول تاسو رسول لنا دادی دباران چی تاسو غم جن نشے پاغا غنیمتون چی تاسو نفوت شل اور نہ پائے تکلیفوں چتا سور سے دل. اللہ تعالی خبردار ہے باقی قد عمل استاسو. ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. بیارو لے گا اللہ پتاسو پس خفقان استاسونا امن پرکاری وا چپٹوئے یو ڈل رستا سنا شیمان والو او بل ڈلو غم جن کڑوائی لرزائی نفسنو گمانو نے شلول پالا وانے نا حق پشاند گماند جاہلیت والو. یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله ویلی آشتر من لرا دے امداد اللہ تعالیٰ من شین سے سا
استول دا یقینا مدد ټول د الله په اختیار کې دی. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، پټ ساتل دی خپل زړه کې آشې چې تا ته نخکار کوم. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاونا، دیو الک زمگا اختیار ویسو لغن دے اختیار نبوی وجل شیمگا دلتا. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم، تو اے کوئے تاسو بالفرض قفل کورن کے خامخارا و تلی بویا کسان چھ مقرر کرشو بائی بانے وجل پل زید پریوتلو تا. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور دید پارا چھ اللہ آزمے خوکی رائے چھ استاذ پسینوں کی دنری، اور دید پارا چھ پاک کی اللہ چھ پزون استاسو کی دے مومنانو، اور اللہ نے پویا پائے خبرو چھ سینوں پورین خطیم. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنهم ان اللہ غفور حلیم. یقیناً کسان چوڑے دلو استاسونا پاغل سے مخامخ شوید گڑلے، یقیناً خویولی دیلر شیطان و سبب دباجا عمل شریک مخیم، و قسم نے یقیناً ما فکر اللہ تعالیٰ دے ٹولنا، یقیناً اللہ تعالیٰ بخنا کون کے دے صبرنا کون دے. یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. ایمان والو مکی گئے پشان خدا کسان چھ کفر کڑے پٹ پٹ اوائی اخبلورون مبارکی کل چارون سفروں کی بلمکہ کے یا ای غزا کو ان کی کدارونا زمون سرن آسوین بمڑکے دے ان بوجل کے دے. لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر. دید پارا جوڑ کے اللہ تغا خبران یو افسوس دری بلنوں کے، اور اللہ تعالیٰ جن کول کی عمر کولم کی، اور اللہ تعالیٰ ساسو عمل لرالی دن کرے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اور کو وہ جلشوے تاسود اللہ دن نوچتوائی دپارا عمل شوے بقبل مرگ خامخا بخشش دو گناہوں چیز اللہ طرف نہ دے، اور رحمت ثوابنا غردی دائن اشدا خلقی جمع کئی. وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. اور کمڑشوے یا قتل کرشوے خاص اللہ کا بجمع کرشوے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نو دوجہ دڑیر رحمت اللہ دا طرف نہ پتا نرم تے نبی دے مرگر لرام اکوے تو بدجوے سخگڑے خامخا دیبا تخت دلے سار چاپیرنا. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل على الله ان الله يحب المتوکلین. نو معافی کو دینا اب خنا غواړه دیلر د الله نا مشورے کو دی سرا پکار نہ مشورہ کے وکلا چې قص کے پیوکار کولو نزان سپار پالنا. یقینا اللہ تعالی خو یا سوق شزان پالله سپاری. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. کلا مدد کی تاثرہ نشت سوک زور اور بتاسو اور کلا پریدی ستاسو مدد نسوک دیا چی تاثر مدد کی پس پر خود رضا اللہ نا اور خاص پالا دی زان سپاری ایماندار. وما كان للنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
نری لائق دشان دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقصان کی خیانت کی چاچ خیانت کو ناراضی وا سردائے سیزا چ خیانت بگی کڑی دا قیامت پر بیا وہ پورا اور کرے شیا نفس تا جزادہ عمل چ دکڑی او بری وس ظلم نشی گے رے افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير وعاصوب شروانی دا اللہ پر رضا پسیم پشاندہ شاکی دیشی شیاختی پا غضب دا اللہ و زید دا جہنمی و بد زید ورطو دا جہنم ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون دی درجو والدی بنیز اللہ واللہ تعالی عمل شریکین لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم یقیناً احسان کرے دے اللہ تعالیٰ پہ ایمان والو کل شراوی لے دو پدی کے رسول ددی د جنسنا بیانی پدی بانی آیتون داغا او پاکی دی لرا ويعلمهم الكتاب والحکمت اور تعلیم ورکی دیل کتاب و سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اگر کودی دد نمخ کے خامہا پکم احکار کے اولما صابتکم مصیبت قد صبتم مثلها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ على كل شيء قدیر آیا ہر وقت سے رسول تاسو مصیبت دا سے مصیبت سے تاسو رسول اور دی دچن مخ کے تاسو آئے سے دا مصیبت بکم زین رائے طور تو آیا دا تاسو دا نفس مند وجن رے یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت لری وما صابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین مصیبت سے تاسو رسید پاغر سے مخامخ شد وڈلے نداد اللہ تعالیٰ و تقدیروں اور دید پارا شخکار کی اللہ مومنان وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيَدْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ اور دید پارا شخکار کی اللہ تعالیٰ خلق چھ منافقت اکڑے اویل شودی تر راشے جنگو کے اللہ دن پارا یا تفق دشمن لرا دیوئی کم پیدے چلا قتال لے متاثر تابداری کرے ہم للکفر یوم ایزن اقرب منہم للایمان دی کفر تا پتغسر دیر نزی بنسبت دی ایمان تا یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون وائدی بقبل خلواش نشت زی بزنوں کے فاللہ خبوئے دے پائش دی سپٹے جنوں کے الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطعنا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین دا منافقہ خلق دی چوائی دی پبار درون اقبلو کے اور ناس کی بقبل رجادنا قدیرون زمن خبر من لے نبو وجلے کے دے طور توائن زید دفع کے دخبل زاننا مرکتا سرشتنی ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اگمان مکو پائے کسان چو جلی شود اللہ دین دوشت وائی دپارا پشانت دا ممڑو بلکہ دی جوندری پہ قسم جون پنیز درب دیوان نے رزق ورکی دی شدی دانتا فرحین بما آتاهم اللہ من فضل خوشحالی کی پائے نعمتوں پائے بانش اللہ دل اور کڑی دقبل فضلنا وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور خوشحالی اور کی دیشی جیت دائے کسان مبارکے چندی رسیدلی دیتا دری درستنا دا خوشحالی چیر نشت پائی بانے ونویائی غمجن
يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. دی ډیر خوشحالی بنعمتونو د الله طرف نه او فضل او پدې خبره چې الله تعالی نه بربادي. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. آکسان چی پورا حکم ہے اللہ و رسول پس دائنا شر سے دلو دی. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. دا خلق دی شوئے دیتا الناس جاسوسانو چی یقینا مشرکان اور آجم اکڑی استاس مقابلے اللہ کرے وہ یرے گئے دائینا نزیاتی کرے خبری دی لنا ایمان. وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. دی پورا دے من در اللہ تعالی اور دیر سکار چلے ان کے رزمگا. فانقلبوا بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. نو واپس رانل سرد نعمت اللہ ناو فضل نور سے دلی دی دیس تکلیف اور تابداری مکڑ دی اللہ رضا اللہ خاون فضل للویم. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین. یقیناً دا جاسوسی کو ان کے وہ شیطان یری اخبر دوستان لرا میرے گئے تاسو ددینا و یرمانک ایک تاسو مومنان. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. نری غم جن کی تعالی کسان چیز غلی پکارون دا کفر کے یقیناً دی ضرر شرع نشور کو اللہ لے ضرر واری اللہ تعالی شور نکی دی لرا صبر خب آخرت کے اور دیل عذاب میرے. ان الذين اشتروا الكفر بالایمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب الیم. یقینا کسان چاغ سے کفر پر بدل ایمان اچرے زرن نشور کو اللہ تعالی سو دیل دے عذاب درناک. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مہین. اور گمان دن کی کافران چ مہلت ور کو زمان دی لرا دا غردی د پار زانون دری. یقینا من دی لا مہلت ور کو دی د پارا چ زیاد سی گناہ نظری اور دی لا عذاب دس بکون کے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ندے اللہ تعالی شکری دی مومنان پاغ گڑوڑ حالت بانے ستاسو پاگئی ہے تردی چی جدا کی پلید کرد پاکنا. ندے اللہ تعالی خبر در کی تاستو پخاص غیر قبل لیکن اللہ تعالی غورکی اخبر رسولاننا شال جواری نیمان لرے پالا او داغ پر رسولان او که ایمان لرو زانم بشکو دائی دا مخالفتنا تاستو پر آجر دلویم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. گمان دن کیا کسان چی شمتیا کی پاغسیل چی اللہ دل اور کڑی دا فضل خبلنا چی دا شمتیا دی دا پارا خیر دے بلکہ دا خودی دا پارا شر دے. زرد دی غاڑو تبواشو لیشی خواہ چی دی پائے بانی شمتیا کی دا قیامت پر خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکیت تیرا آسمان نظم کے اور اللہ استاس و عملون باندے خبردار دے.
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. یقیناً ورد اللہ تعالیٰ وینا دائے کسان چوئی یقیناً اللہ تعالیٰ رے محتاج و منگیو بے حاجتا خامخا لکو منگا خبر چرا دی وئی سرد وجل الددینا انبیاء در بغیر جرمنا او بوائیو پس سمر ددینا ہو سکے عذاب اور سزون کی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید. دا عذاب پدے وجرے چمخ کے لئے گلی لاسن دریم او پدے وجہ چی یقیناً اللہ ندے ظلم کون کے بندگان بلو. الذين قالوا إن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. دا خلق دی چی وئی بے شک اللہ تعالیٰ منتا حکم را کرے زمد کتاب کے چیمان بند نرو منگا پیس رسول بانے تردش روڑی منتدا سے قربانی چی خوری آغل رو. قل قد جاءكم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموه من کنتم صادقین. طور تو یقیناً راوڑی تاستر رسولان زمان مخیم کارا دلیلنا خبر آشی تاسو آئے ولی وجل تاسو آئی لرا کتاسو رشتینی ہے. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. کدی تاتا دروجن وئی صبر کوا یقیناً تکذیب کڑے شیرے دڑے رسولان جستان مخیو راول واغیخ کارا دلیل ندا قل او عرق کتابنہم دلیل نقلی بطور او کتابن راول رنا والا غٹ کتابنا دواحی بطور. کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ہر یو ساوال رے سکون کے دمار یقیناً پورا بدر کے دیشی تاستا ثوابنا دامل استاسو پرد قیامت. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. سوک چیلر یو ساتلش دور جہنمنا او داخل کرش جنت تا یقیناً دے کامیاب. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اونرے جون دنیاوی او در ساماننا مگر دا نفدا دوکی ورکولو. لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. خامخا امتحان نہ کی دیشی بتاسو ازمیخون مکی دیشی بتاسو وبارد معلوم استاسو زان استاسو کی او خامخا باو رہتاسو دائے کساننا شور کرشور کتابنا استاسو نمخی او دا عام مشرکان و خلقنا بدر دیڑے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. او کتاسو صبر کو او زانم ساتھ دا خلاف دا کتاب و سنتنا یقیناً دا کار دے دا پخو کاروننا.
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. او کلا شو واغست اللہ تعالی مضبوط لوز دائے کسان چی کتاب ورکڑے شو خامخا صفا وضاحت بکوائے دری کتاب خلقتا انبے پٹھوائے دیو ورزو آگے لڑا رستو دشاگان اخبرنا اوائے غست بائبانی دنیا نبت دے حغا شدی حاصلی. لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. گمان مکوا پائے کسانو چو خوشحالی کئی پائے کار چریے کئی اور مین ساتھی چیزمنا صفت دے اکڑیشی پدا سکارن چری نہیں کری نو گمان مکوا پتی بانے دبش کے دلو دا عذابنا اور دید پارد عذاب درناک. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور خاص اللہ درا بادشاہی آسمان دزمکیدہ اللہ دے پارسی زبانے قدرت لرن کے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً شترے پیدائش آسمان دزمکہ کے اپتلو راتو دشپیو دروس کے دیر اپنی دلیلنا دو توحید خاندان دو خالص قلران. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم اغدی خالص عقل والا ش اللہ یادی پولاڑے او پناستے او پاڑ مقبلو ويتفكرون في خلق السماوات والارض اسوچون کی پیدائش آسمان دزمکہ کے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وہی دیے رب زمونگا ندی پیدا کری تا دی موجودات لرا بے فیرے پاکی دتا لرار قسم شریکنا نبش ساتھی بھولرا دازاب دورنا. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے رب اعظم یقینا تجسو داخل کے اورتا نامیشواری دپارا یقینا شرمندکتا غلرا انشت دے ظالمان در حصو کمداد کو ان کی. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا. اے رب زم یقینا اورد لے یو آواز کو ان کے آواز کو دپار ایمان چیمان روڑے تاسو فقبل رب نمونگا کو ایمان روڑو. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا ربانو بخیر مدار گناہ نظم اور گئے زم نازم گا بد گناہ بد بدے ٹولے امر گراولے پمانے سردنے گانا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے رب زمونگا اور آکم تا شتام سر لوس کڑے بجبد رسولان استان او مشر من نکے منگرا دا قیامت پر یقیناً تو خلاف نکے دخپل وعدینا.
فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. دا دعاګانې قبول کړې دي در رب دې اوی ویل یقینا ذن بربادو عمل دے عمل کون کی جس تاسو نہیں کہ ناری نہیں او کہ زنا نہیں ذکر بعض تاسو دی د قسم د جنس دباغنا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم ووضوا في سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم نا کسان چجرت کرے ایمان دوائے اور استلشی دخلو قرون ایمان دوائے اور تکلیفنا ورکڑیشی دی تبیا بلار زمان کے جنگو نے امکڑی د کافران سرا اور شہیدان کڑیشی بائے کے خام خارجون زددینا ٹول بد گناہوں نظری بدے دائی وَلَوْ أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ او خامخا داخلون بزدی لرا جنتن تا چبئی گلان دائے والے دائے پورا بدلا دلال طرفنا واللہ عنده حسن الثواب او اللہ سرا خاص داغ سر خیست ثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دھوکہ کے روان شیتا لرایا اور دن کیا گڑبڑ گرزیدل کافرانوں کو مختلف قارون کے متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد داودی دا پارا نفع غستلی لگ بیا زید ورسلو ددی جہنم اور بد زید تیار کرشے دا جہنم ددی دا پارا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار. لیکن کسان چیر اکڑے دخل ربنا دید پارا جنت ندی بئی گیلان دلائے والے ہمیشہ بھی پائے گے میل مستیان تیار کرشید اللہ طرفنا اور سچید اللہ تعالیٰ سر یا دیر بہتر دید پارا دپور نیکانو. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یقیناً بارے کتاب والانا خامخا خلق دی ایمان لری بالا او پائے کتاب چنازل شیر تاسوتان او پائے کتابوں چنازل شیر دیتا عاجزی گئی دی خاص اللہ تا ناصلی اللہ پایتن بانے دنیا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. دا کسان ددید پارا ثوابون دا عملون ددیدی بنی ضرب لدی یقیناً اللہ تعالیٰ دے زر حساب کو ان کے. یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کوئے وصابروا یوبل مضبوط کے بصبر ورابطوا اوزان لگ کے بدین اور یرکوئے دا اللہ تعالیٰ نام دادی دپارا چتاسو بشید اللہ دا عذابنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء. اے خلقو یرکو اے دخبل ربنا اگر رب دے تاثیر پیدا کریے دیو تننا
او پیدا کړي دای نفس دا بیوی او خوار کړي د دې دواړو نه ناری نه ډېر او زنانه ډېرې. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. او یره کوي د الله نه غزاد چې تاسو سوالونه کوي دا غنا او ځان ساته د پرې کولو د خپل ولینا. یقینا الله تعالی په تاسو باندې نگہبانی کوونکی. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور کوئی یتیمان تمالون دائی چتاو سرئی رسو دبلونا او ماخل حرام مال پا بدل پاک دا حلال مال. ام مخرے مالونا دا یتیمان دخپل مالون سرئی اوزے یقیناً دار گناہ وے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. او کہ یریگے تاسو چې انصاف نشے کولے دے یتیمانو جنکو سرا نو نکاو کے دائے سرش حلال استاس دپارا دا نور زنانونا غیر دے یتیمانو دو دعاو درے درے و سلو سلور. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. کبیام یری گئی چھ انصاف نشے کولے پگڑوں خضو کے نو نکاو کے یوے سرا یا اکتفاو کے پاغویندو چھ مالکی استاسو خلا سنے. دا طریقہ دیر نزدی دا دیتا چھ تاسوان نکگے گئے ظلم طرف تا. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا. اور کوئے زنانو تا مہرون دائی فخوشالے کہ خوشال شائی استاسنا و مافعو کو دے عبرخی مہرنا وقبل طبیعت نخرے حقی بخلیشی لرا مبارک و خحض میدن کے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. مور کوئے قمخلو خلقتا مالون دائی چتا و سرئی دا مالون گرزولی اللہ استاوز دپارا سبب دجون. خوراک ور کوئے دیلا پائے مالون کے او جام مردا وندائے اوائے غیت وینا نرمان. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. عزمی خوکے بیتیمانو دا سودا کولو کلش ورسی آغی وقت دا نکاتا نو کمالون کو تاسو دائینا پویا نو ورکوئی تا مالون دائی. ولا تاکلوها اسرافا و بدارا من یکبرو. مخرے مالون دائی دا حدنا تیروتن کے اور تلوار کن کے پدی وجہ شاب المیشی. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. آسوک چدے بے حاجتا نزان دے بچکی دو مال دے تیمنا اسوک چدے محتاج نو خوراک دکی دائنا دعرف مناسب. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. کلچ اور کوئے تاسو آئی تدائی مالنا نو گواہان پیش کوئے پائی اور پورا دے اللہ تعالی حساب دوں گے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصیبا مفروضا.
دپارا د نارینا او برخیری دایماننا چپریخی مور افلار دری او خپلوانو او دپار د زنانو برخیری دایماننا چپریخی مور افلار او خپلوانو دایمالونا چلگی داینا او گڑیروی دا برخیری مقرر شوی بشریت کی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کله چې حاضر شي د پار د طلب د تقسیم خپلوان وارثان او یتیمان او مسکینان وارثان نو ورکه دی لداینه د خوراک د پارا اوای دی تا وینا نرمان وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا او یردو کی آئے کسان کپریگی دخبزان نرسو بچی کمزوری یریگی دی پائی بانے د ظلم د نور خلقنا اللہ یرو کی اوائدی وینا برابر د شریعت سرا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا کسان چخری مالون د یتیمان ظلم یقینا چي فقل خیٹو کے اور لرا زرعی وسوزی پور د جہنم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کلک حکم در کی تاس اللہ تعالی پبار د بچو استاسو کے د پارا د ناری نہ بچی پشان د برخے د بوجی نہ کورے میراث کے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ کبھی دا اولاد جنہ کہ صرف دویا دون زیادے دید پارا دو حصی دی دا مال چپریخی موربلار وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کیوین دا پارا نیمہ سرد مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ د پارا د مور پلار د مړی داریو د پارا د شپږم احسان دایمان نه چپریخي د مړی کده مړی د پارا اولاد وی فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ کنی د پارا اولاد وارثانی د نمور پلار د نمور د پارا درې مې صدا او پلار د پارا باقی فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ کوي د پارا رونا نمور د پارا د شپږم صدا من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حصی شری پس جاری کولو د وصیت نری چې وصیت کی دا مړې پائے یا پس ادا کولو د قرض نری آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا لاران ساسو زامن ساسو نہ پوئے گئے چکم یو ددی زیاد نزدے تاسو فنف در کولو کے فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما دا ایسے فرض کرشی دا اللہ دا طرفنا یقینا اللہ تعالی پویا حکمت والے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ استاد دپارا خاندانو نیمہ دائے مال وی چپریخی ساسو بیبیانو کنی دائی دپارا اولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي دائی دپارا اولاد استاد زپارا سلورم سردائے مالنا چتریخی بیبیانو خداون پست جاری کولو د وصیت نہ چ وصیت کی دا زنا نہ پائے او پستو ادا کولو د قرض نہ
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اور ذری بیان دپارا سلورم صدر مال نشتا سبریخیم کنی سال دپارا سولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي سال دپارا اولاد نو خذ دپارا تم ایسر مال نشتا سبریخیم پس جاری کولو د وصیت نا چتا سو وصیت کوي پائے او پس ادا کولو د قرض نا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او کوي مرشے او سڑے میراث جوڑلی کی میراثی او منوتی یا او زنان داسی خواریو دپارا روری یا خوری اخیافی جس صرف دمور نہیں نو دا ہر یو دپارا دائش پگم ایسرا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ کوي دا غرون خوائند زیاد دا یو یونا نو دی ٹول برابر شریک دی پدر میسر میراث کے من بعد وصیت یوصى بها أو دین دا حصی باور کے دیشی پس جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کے دیشی پائے او پس دا کولو دا قرضنا غیر مضار وصیت بکی بدا سے حال چی نقصان بنور کی ورسوتا وصیتا من اللہ دا ٹول پو حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم اللہ تعالی علم در ان کے صبرناکم دے تلک حدود اللہ دا احکام طول پلی تڑشید اللہ دا طرفنا ومن یطع اللہ ورسولہ نشاش تابداری اکرد اللہ و رسول دا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار داخل بکی آغلرا جنتن تاش بیگی لاندرائے والے خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے جنتن کی وذالک الفوز العظیم ودا کامیابی لویدا ومن یعص اللہ ورسولا او چاچنا فرمانی اکرد اللہ و رسول دا ویتعد حدودا اور تیر شو دا اللہ دا پلو تڑل شونا یدخلہ نارا خالدا فیہا داخل بکی اللہ در ورتا ہمیشہ بھی پائے گی وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور دا پار دے عذاب رسواکم کے وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ اور عاشرات کی بدکار رہتا استاسو زنانوں نے فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم نو گواہان طلب کے دائی پہ بدکار سلور نارینا استاسونا فین شہدوا کشای شہدی ورکدائی پہ بدکار دی سلور تنو فامسکوہن فی البیوت نی ساری کے دی زنانوں اندر آپ کوٹو کی حتی یتوفاہن الموت تردے پوری شواخلی دیل امر او یجعل اللہ لہن سبیلا یا وجوڑ کی اللہ تعالیٰ دی دبارا بلالار واللذان یاتیانہا منکم آغد وطنا شرات کی بدکار دستا سنا فازومان بدردو اغیتا فین تابا کائیتو بی استلا واسلحا اقبل عمل ٹکم فارضو انہمان بیا مخوڑو ایداغید بدویلنا ان اللہ کان تواب الرحیم یقیناً اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے انما التوبۃ علی اللہ یقیناً قبل ولد توبہ الى اللہ پنیز للذین یعملون السوء بجہالا
دائے کسان دپاری شکئی بدکارے پنا پوئے ثم یتوبون من قریب بیا توبو باسی بنزدی زمانہ کی فاولائک یتوب اللہ علیہم ندا کسان اللہ تعالی قبولیت توبی کی رائی وکان اللہ علیما حکیما وذ اللہ پویا حکمت والدے ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات اور نشتا قبل توبے دائے کسانو شکئی بدکارے حتی اذا حضر احدهم الموت ترائے پورے شرانی دیشی اور دری تمر قال انی تبت الآن وائی یقیناً زتوبکہم وس وللذین یموتون وهم کفار دارن قبری توبے دائے کسانو چمڑشی بدا سیال کی چکافری اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان تیار کرے منگا ایل عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ندی حلال تاسو لرائش وارسان شہد زنانو بزور ولا تعضلوهن او متنگ ویغین لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن دید پارائش او سے تاسو دین باز اعمال چی تاسو دیل ورکڑی الا یاتین بفاحشۃ مبینہ مگر کراتلو کی دا زنانا پپتکار اخکاران وعاشروهن بالمعروف او جن کو دخلوا ببیان سرا بخط طریقہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ نکتا صحبت گنے داغینا یو خصلت فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا صبر کوئے ذکر کیدیشی شبت بگنے تاسو یو خصلت وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وہ پیدا بکی اللہ تعالیٰ پتہ نکاح کی فیدہ لیرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ اکا غواڑے تاسو بدول دیو بی بی بزید بلا وآتیتم احداہن قنطارا ورکڑی تاسو دغیو بی بی دا غٹ خزانہ پا مہر کی فلا تاخذوا منه شیئا ماخلے دائن اسید واپس اتاخذونه بہتانا ویسم مبینا آیا اخلے تاسو آگے لرا بدنام لگا ان کی پائے او گناہ کار گا ان کی وکیف تاخذونہو اور سرنگی تاسو اخلے دائن مہر وقد افضا بعضکم الى بعض اور حال دائے اور زیکی دل کڑی باز تاسو دباز سران واخذن منکم میثاقا غلیظا واغسے دے زنانو استاسونا لوز مضبوط ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء ونکاح مکوئے دائے سرائش نکاح سرکڑی استاسو دارانو دے زنانونا الا ما قد سلب ما سوا دائنا شمخ کی ترشیم انہو کان فاحشتا ومقتا یقیناً دارے بدکاری بعقل کے ہوں اور سبب دا غضب دا اللہ دے وسا سبیلا و بدل عرمدا حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشوری پتاسو نکاح دمین دستاسو و بناتکم ولون استاسو و اخواتکم و خوین استاسو و عماتکم و تروران استاسو و خالاتکم و ماسیران استاسو و بنات الاخ اور ویری استاسو و بنات الاخت و فرض استاسو و امہاتکم اللاتی یضعنکم و مین استاسو حغائش استاسو لے پیدر کری و اخواتکم من الرضام و خوین استاسو دو وجید پیر و دلنا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
او مین دی دخذ استاسو خواخگانی وربائبکم او پرکٹ استاسو اللہ تی فی حجورکم آئیچ استاسو پغیبو کی من نسائکم استاسو دبی بیانو نئی اللہ تی دخلتم بہن غبی بیانی چیوزے کی دل کڑی تاسو ای سرام فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ نُکتا سوئی تنزیکت نیکڑی فلا جناح علیکم نگنا نشتا پنکا دلون دائی کے پست طلاق دائینا وحلائل ابنائکم او خزید زامن استاسو الذین من نسلابکم داس زامن چھ پیدا دیستاسو دشاگانونا وان تجمعوا بین الاختین اور حرام دے جمع کول پمیند دو خیندو کی الا ما قد سلف مگر عاشقم مخی ترشی ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے